Minista muviani wa Kiw'U silikalini ya kaunti ya Masaku Onesmus Muia Kuyu niwaweta aendeea kungamia muvia wa Kiw'U ateuthingithw'a ni mundu ku aitula muti atongoi ala methiitwe mailikiliila milati ya Kiw'U ila yietetwe ni kaunti ya Masaku ngwatanio na muvia wa mbusi va Kenya wa Tanathi. Kuyu anena uumbanoni wa awanda wa kuonanwa kwa mwene kandalasi ula ukwithiwa aitwa easya iseso ya kuvukua mutau wa Kiw'U wa yata kuya Sofia balana ke MCA wa ward ya Matu Judas mbili ndawa ainenea o umbanoni usu wabatakana Uteti maika atwa easya Uteti na mutau wa yata aithingiliila batawa siasa kovetangwa maunduni ma milati ya Kiw'U. Benmark Musau nilivota witu kumayata yo inena na enende kavindane ka umbano kuya Sofia wawera ndeisa kuthingitheka kavindane kalotongoi muvia wa Kiw'U. I'm in full control of water in Machakos. Na nditachishwi na dina bandu be wasiwasi pane sawa tebamwe ko project isu ya last mile connectivity tu kwika in conjunction na Tanathi ni Kwenda nicho tumeona yesindu siayetwe nangekulyo ikulyo project isu si free ona tu asaini ni ditu za kuibaloni welo uthyuka tukenga nueti yandu ukaibaloni na chao ona gaini isu safari ya mamba ndi amburu kenge tebamwe shuke sikaemewa safari katikati in conjunction na kiki ende yo munde isi ngawa ya mutauni ngawa ngumo nopyo na mutauni wa livelihood ya yata ya andoma bama tu na nipabikiwe bandu paiso bitukika na ona ila munakaya ni process inaendelea chao ya procurement kana mwenda tukeka sindo nai ya thela na tuna contractor eva oingini wa atula mutiala kwenda methiitwe mailikiliila Uteti Milatini la silikali ya kaunti itwa easya ungwa muvia uyu. In a very clear instructions from the governor whose project here itachite villages mbinge aundu mutu awende area ya dimana na villages osandu ma villages mavokome wakiluka villages wathingi wose andu ma village eba nenu no mumwalolo iyo andu eli atatu ala market technical mausisi ya wya tiowo mugambe yotu yai ainweti ya ndonza ndaye makwete eli atatu technical tiowo na KMC award ya Matu Judas mbili ndawa wakani ateti kwesa kutumia mutawa yata kukunia maleve kavindane ka siasa na ninaona neza pyo litambia kuona kana bekeni at the end of the tunnel nondo ambaye tambia njane yo bukwa mutau tiuka 27 siatsani pai mundu kayange waya chao mundu aketia kula siake na wala wathukumia mandu athukuma wende wapi wende nyumbani kaune ndane kulie waziri. There is this confusion zake yuke bukwa county bukwa nation county omonde nino gavana ya stamp authority kana we are in control na mutau no bukwa diatabu kaune ndao kulia lange in other departments either national kana whatever to sa mutau na kuoza zilange ba yo lubu chao silanga nigeta imi na mutau no silanga zimbe chao tiyo ndo kiwithyo nde ona gato ni na nenewa mundu agembe na be tiombe ya gato. As we work on the issue of canal, let another person athukume ubone wa katovu no bo wasilanga nikenda to address issue yake otherwise ithio ndekela mundu kwenda chao no kwenda Kiw'U andiazia siasa mbali siasa wapi tabika issue yake ukila mundu onda idotunga akili kate na tuinena bo wachao tutenda aina bukuanga kuni wakula ni kuni wakaandika kuniwe nienda Kiw'U mutawekata obukuwe vilingi wa movo mutongoi TV kuma kaunti ya Masaku nyenita wa Ben Musau.